از زرنابان عفرین ما ولات حاج ناصر جنوب شای مباتا گنده شیتکو گنده حسین. بله سرچاوا برز ولات ام ناس بکن تشکنگی و دست بکار و خباتا هنری کریه. والله از زاروک بیم عمري من 12 سالي بي از تبي بابي خودشين دعوته مخواست بعد من في زرنه وبلوره لاني فن كار رحكه في الكلوره داس بيكي تو شاتنا از عالمي مواك اكور حنج في ردبن يو شوش بيتي دسولو از عالمي بزرنه وحيونها بيشكاتنا ما وحرتشتكي ما حاسكنا ملاتا شفاضلي ملاتي ما يكورد ام جيشتن في اوستي. بله تی ناسین کو هنر دفو زرنه یه گل عفرینه چما بطایبت گل عفرینه به هنر تی ناس کرن هنر دفو زرنه هافي جبوه ملات جي حازك لاني رحب في القلوره يعني عفرينه ما في دفو زرنه ناس كرن